multi-utility building along HSLC First Division ki un asomar tumpan laptop keron. Assam University Difu Campus Union Body Atum Kachisong Amokedeng. National Rural Health Mission Amotor Amokebangwe. Kardom Nilikar Bibirta Thanbang Samidurmi Bepi Non Archikta Birtang Donpen. Hamren multi-utility building along laptop humparo hini raing koira hini HSLC Asatlang First Division ki undun abang phubang phiatumapan keron ponamai kangni. West Karbi Anglong District Hamren Rongsopi multi-utility building along Anandoram Barua Awards 2016 Amen Pen Lokacharli Arisonimso atumapan ansuse Kaporhia hin lapen ansuse pirthea dang Alam the hemtot lun pen laptop along kelang pen kachini jiaphan kedam tang 2004 pen Hamren Rongsopi along 2004 aningkan pen nang chengsi pining 2017 there po chiklo ni phai cap arni por phai Cracia por West Karbi Anglong Deputy Commissioner Lapen Anandoram Barua Awards Scheme 2016 a Chairman Deba Kumar Barua ACS pen Mai Chapahem Pusi laptop keron chengpon Man Peng pen nang kachetong dun Aluhi Sarpo Karbi Anglong Autonomous Council EM Education Arpugedo Uping Maslai Pen Chenglok EM Fishery Transport Arpugedo Rupsing Keron WKA DC DK Barua ACS Hamren SP Mohesh Chandra Sharma Lapen Ongdung Osomar Apia Puatum Chetong Dunsi Aning Karong Pen Laptop Man Peng Kedo EM DC Arideng Pen Chodeng Dun kita sekali di bawah sekali laptop. Monitor mulai baru-baru ini baru laptop dia tu. Karena ini laptop kita West Karbi Anglong angkang HSLC Center Capen Kadokawe Bangpharu hinira inkoira hini abang pu bang phiatum aphan mesen HP laptop keron pedoponlo kachitong dun aluhia tumpen labangso laptop keron pen akeheno aphan kam ke pedoji aphan kali monta kacharli ahin ansose kihung dun thekji lapen pirthe adang America Europe lapen kaprek adet alam the antan damjok plot pen amethanga hemtot lun pen kachini ji aphan si keron pon mesen akam kang hoi ponji aphan penang an pere Phelang Dunsi Uthot Pining 2017 HSLC Asat Lang ke Tok Bom Ariso Nimso Atumaphan Ta Kewangji Aningkan Keronji Aphan Aning Parung Pen Mai Ing Samjin Pen Bijut Pon Assam PWD Road Minister Ahin Pen Theroi ni Phai Cap Arni Assam PWD Executive Engineer Atumaphan An Maruti Alto K10 Akar Keron Ponji Aphan Birta Pachini Pon Theroi ni Phai Cap Arni Assam PWD Road Minister Ahin Pen Assam along kedo Bangpharu Isura Bang Koira Trok PWD Executive Engineer Atumaphan Maruti Alto K10 Akar ke Piponji Aphan PWD Minister Ahin Pen ke Panong Pon Alam The Kapangdak Bangso Akar ke Ronpon IG at Heke Towar ke Mesen Aphan ke Palangdam Verji Aphan si Pipon Pusi Lam The Pachini Pon Assam University Difu Campus along Kawe Kadure Puthak There Cap Arni Union Body Atumpen Kachasong Amodeng Pon Assam University Difu Campus along Thanbang Kadure Kijuna Lang Towar Lapen Kinang Sot ke Charlie Hormu Kadure Theolang Computer Hin ke Charlie Warsaita Papiolang Union Body Atumlahai Kadure Alam Sorkar Aphan Kapachini Jiaphan EU Difu Campus Adonwaria Long Kachesong Angtong Chepat Hipon Union Body Ame Pi Rimirong Pipi Pensi
campus along kadure kisungalam the pherang keng no than pachini pon Itum Karbi Anglong University mati lak asam angbong pen itum da Karbi Anglong University kelong lak itum ko pai ibon si tamila da itum long itum ke Charlie asumar tu mata siksa topik itum da computer center samido a computer ka to ka be samido elo samino an samido man people no man itum hang ke chake Tuesday ani sila so na inugrate ko ba inugrate kelang ko samina ka use no ko itum hanang chak no te bon sami pinian ke jo Friday lo sami hang sami internet lo lapen ka kun itum da university lo ke bang ke itum Charlie fancy ke bang bonds tamin itum ke Charlie lo tamin tum hang ke ham bang ka bedet lo ta so kuthak samin tum ke hang ani ding ulo la pen ke ni tum hang kulo ke ne hang bom lo pen interview tamin tum pi bom lo ku bonds sami interview ke pi bom lo ku ni tum hang thang bom lo samin an sami bang be teachers sami faculty sami long le la pen ke ko an a process on ki chun nin tum hang thang sami tum hang klar da pen tum hang than the hang sot kin tum hang la faculty hen lo la pen faculty sa bedet lo putin tum university ke tum as alle bedet bo la sin tum la faculty ke nang sot la pen ke kun tum computer center sami do so computer center sami tum hanang pupi nang ji lapen ki aku ni tum hang la permanent PVC nang ji tum PVC ka biar it has got its own rule. It is not the government has got its own rule, and in the name of development we cannot do illegally. Do you want us to do illegally develop? I don't think it is advisable. So there is a government rule, we are following it, and it takes its own time. You know, government file processes takes time, so that is why. Kon man tuhan na sanction post do hai ke fill up le ani tum gas faculty se pom lo gas faculty ke pon ni tum mas to program cher mane tum dag interview han ko approval khan si chola na ko ti asi file ni chiru de chat ti an chola Union Budia tumani kang sam apor di purong supia long meet heng tom ot cry pen ke song ajay mikta deng pantu Itume dong sia di laso kamu sini cuma nak cuma bipe bukan itu ke rel rokok kita minta ini kan lo itu rel tax kita minta lagi ke rakyat lakin itu lah ada jalan orang laso ni jalan si meme bukan itu rel rokok kita klaim nangkok Ikuan orang tu laso jalan itu man jong bau nengok dah sini tu man jong si pro jong si akhir mere jalan bukan itu rel itu man mereka kaya nangkok Alamak kiri tu, program nak kini ni visi ban bukan pasal waktu apa nama we pay. He is discriminating with us. That is why we have to stand like this. Kasih itu mana? We don't want acting PVC. We want permanent policy. We don't want campus. We want full project university. We want full project. West Karbi Anglong District Dongkamukam Community Hall Center along National Rural Health Mission amotor amo kepawang wepen ajok koi cry. Ministry of Health and Family Welfare Government of India lapen Assam State kachirabdun rong robajo lapen kidukilak arada tumaphan sekilang ponjia phan pura medical kiklem abang po tumkedam kewang kepajoy ki jia phan motor piponlo bon sitame labang so motor ke hinudaga jok Dongkamukam along koi cry lo pinpur me bangso motor misen tiki rong rup damlo bon sitame non kedam ilong ledat lo kamatha ke persik neng jala mabangke non botor ng kachelar dotang lo lapen kiso tum tado upo lapen rong rup se kachelang adim kawe adim anke medical team atumsi kedam nang po porlo la sila puson hot medical team atum kosonsi ke klempon jima lake aporsi chinidon po Birta bang kalapon sa Kangton Iglo lang igbom thakat news channel domi thagme kurwang thu.